prije 30 godina su plaće bile relevantne i omogućavale su pristojan standard. Nakon tog perioda imate statistiku, plaće gube utrku sa GDP-om, razvojem, cijenama, inflacijom i tako dalje i postaje bitno upravljati i imovinom, odnosno imati nešto u drugim oblicima imovine osim u novcu i od plaće, znači ili nekretnine ili vrijednosni papiri. I mislim da je to nešto što će sa digitalnom ekonomijom biti još izraženije, zato jer u tom digitalnom svijetu naša plaća će biti jednim dijelom sigurno zarađena, ali jednim dijelom i dobivena od društva kao takvog, zato jer se efikasnost prenaša na automatiku, robote i tako dalje. Tako da mislim da je upravljanje imovinom ključna stvar koju treba jednostavno znati, pratiti i bez toga nijedno društvo neće biti suvereno kvalitetno. To je posebna tema koju ja volim naglašavati. To se može jako lijepo vidjeti sa državama koje imaju taj razvijeno tržište kapitala. One su razvile puno snažniju ekonomiju, puno veću suverenost i puno veću samo bogatstvo tog države, tog naroda i svih tih ljudi koji su unutar toga povezani.